Onkoloji doktori li vê derêtine birayê min û radyoterapî merkezî li vê derêtine Radyoterapi mi? diçe Diyarbakır maliyeta zehmazın çiye dibe özel arabê xwe diçe êgo imkanê wan nake tune araba kirêdikin diçe. Eva sala ku nîvê qolon kanserî xestelêxa min dewam dike. Di vê arayê de ez eva pêncî rojî min radyoterapî dîtiye. Ê min di vê arayê de çil û heft roja li ser hevdî gulniq eçûme Diyarbekir û vegeriya me herî biçûna hatinê min perîşan dibe û maliyeta wê nake ji xwe deyne dirê hinekê. Peş yaptım. Ya farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye vakti bu beklerin ceza işte tamamen haber albedi ülkeci sevap cezası. Tekbir adı dua ane salavat beden serrahi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Tekbir as-siyâbe dua bakış meyit yere. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mekâli cennetle inşallah. Bir dua kılınızda. Allah'ım ki ehle cemaat de bu. No. Hadi buraya yine priket, daha priket adayın nasıl baş bütün öyle. Ama ya bedel mi? Bas ne kadar. Malu edre deyin ne edre. Malu edre. بالله استهب اوسط جنابای دریم خب گاوه کی پاش بدون قالوا ديننا پاش به استفاد بلده بس عجل. نجي خب ده پاش كانت قال برضه. او ما تركشنا انا بركب نظام الصغم ليه شط راس وانا كبر ذاك بالعظمة والثناء وخلق الخلق للموت والفناء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا ينجو منه ملك مقرب مع قروبه ولا نبي مرسل مع علو درجته ورفعته فالآن قد ينزل عليك الملكان المقربان من ملائكة الرحمن لك
من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك؟ والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخوتي. وخلصنا وخلصه من العذاب، اللهم ثبته على الجواب. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر الله لمرحومكم ولروحه ولروح أموات الحاضرين. الفاتحة. خدای جو راضی به حق خدای حلال کنید. که يجيبوني يا الله.